खुलुमखा खाजानि ताखक बुखुक सं जों ताबुक फाइबासा फाइखा चिनि मन्त्री अक्रा मानगोनां श्री बिप्लब कुमार देवजीनि रेसिडेन्स फाइदि जों साइमान लायनाय तिनि निकक सालायमं पान्दाव जे चिनि हास्तेनि बागै फाइनाय साल रग तामो वानसुक मं रक्तंग तै फाइनाय बिसि 2023 नि चंगबारिव तामो प्लानिंग रक्तंग आबो रगना तै जों साइमान लायाना खुलुमखा नरक जतन खाखलायो नरक जतन गाहाम दं बायना हनै कखरांनि तिनि निकक सालायमं पान्दाव नरक जतन न लामसबो तिनि जोंलाय बाक्सा आजुगजा खरकसा मानगोनां चिनि मन्त्री अक्रा श्री बिप्लब कुमार देवजी जोंलाय बाक्सा कक बरग बाक्सा कक सालायमं पान्दाव जोंलाय बाक्सा मानजाक फाइजा आबोनि बागै चिनि मन्त्री अक्रा न लामसबो Okay, sir, nung je corona positive anggai bo aboni pore chini haste ni shamong rok manjui lamshogi thangi tongo abo nung bahai ke khai tong abo kisa jona sai khana lati am jotono hambai yafaru am dakti sap hammani bagai norok suri mani buthai no ahunka ang ama tiprashorini hamari baino hamoi faija kha hosteni mantri akrani barja manma bai ang hasteno naithai galayo mantri bokro narendra bodini Tedulma bai shak ni bagai wansuk yahoi shamok tango haste saichung bai cholia abuni bagai team ni feedback nawoi shamok nakolei tango ang joto police sevok sokham sevok rakno coba mani bagai hambai yafaru sir tabuk inkhipi no adc ni chongbari angmani hangkai adc o je tabuk katal chongjak council asukha abono tin nang tama wanshok kisa jangno sai khana rate ang hastini overall hamkar nayo ang adc ni katal chongjak Council no ka kaham yafaru Tripura hasteno chang sarana bagai chang jatono palbak shake samong tangna nangnai ang khatung no kathal mathani bakrak Pradut Kishor Manikkaji hasteni hamkrai ne bagai याप्रे शमानी बगै सर हंकै एडीसी ताबु कामी वो मथानि बिसिङो गुबुनि मथा बुलाइ तगलाइ अंमाननो तै नंता म वान शुक सर चांग डेमोक्रेसीओ पुतक खलायो ताई आं जतो दलनि आदं संनो कोजाओ रायदे मानवी तंगजा बादुई Demokrasio amtei bulai taklaini kuno jara karai abbagai ang jotono kojao hasteno teibo agagai talangnani bagai jotono palbaksha kha kahambai hasteno agogoi talangnai Sir, asal bisiromai, cini haste ni borok rok, songdok bosang ni borok rok, asal tarjagi tongkha, agi ni hafang bai, hingkai neng tabuk ni je hafang, haste ni chasari mong, cengrana ni bagai tamu wansuk, abono kisah sai kenarati sir. Cini hafang, haste ni songdok bosang, borok rok ni rangthong, hukumo tei mukumu no ham saranani bagai
सामुंग तंगई तंगु सबका साथ सबका विकास वानसुंग मुगदुई सामुंग खलाई तंगु आगनी हाफांग चीनी लोकरकनो भोट बैंक हनाई नायबायो चंग चीनी सांगदुक बसंग लोकरकनो बांगनी अधिकार रनानुतै वानसुक बंग सर ताबुक जों साइमानो जे जों ताबुक कोविड नि सेकेंड वेव ते थांगी तंगो थर्ड वेव बो फाइना तंगो ओंखाय हायंगो आसे गोबां मा हाक्टर हास्ते जतनो कायसा चैलेंज बाय थांगी तंगो ओंखाय हाक्टर हायंगनि रां थंगो तलाक अंखरि तंगो आ जागाओ आमते हिनि साजागो जे त्रिपुरानि रां थं तेबो आगोगै तंगो आगोगनानि लामाओ गे त्रिपुरा तेबो जों सानानि लामाओ हिमि तंगो हनै खनाजागो आबनतै सरनि निवान समंग तामा त्रिपुरानि लाइबुमा तंखा फान गनां चीनी हस्तनो ब्रिटिश बो शासन खाई मालांग दिया मॉडर्न हस्ते सुनामननि लामा महाराजा बीर बिक्रम आजारानो सानखा ओ वांशुक मुंगनो लामसगै चंग सामो तंगाई तंगो फिया आगेनि हाफांग पाइथांनि हामक्राय सिमिनायखा हस्तनि हामखारिनो करे तंखा बरकनी हमक्राय तो बनाने कोनो नीति से करोई चंग हस्ते चाय हस्तेनी जतो लोकरकनी हमक्राय नायो आंग आनी हस्तनी लोकरकनी हा फरमुन बाय ताई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदीनी नायकुल मुख बाय आंगसाव जय त्रिपुरा अलरेडी शाक बाय थांग बाजानानि लामाओ हिमतंखा हस्तेनि लोकरकनि पार कैपिटा इनकाम बांखा हुकबाग खायनाय रकनि आजिमुंग वंखा हाफांग शिबक रकनि 3% DA बांगरुखा तै करुणानि जराव केबुनी रां तांगजाकलिया करुणा जराव 579 करोड़ CM रिलीफ स्पेशल पैकेज बो रोका हफांग 12 रेगा एडवांस पेंशन्स रजखा चाजाकमाय मानै बागजाखा हस्तनि आकोगै तलंग माननाय जतनि आगप मुंगबाय ताबुक गोबांमा शीतला रग्नो कायसा या कायसा बानिया खाय कासाय फायतंगो आमथि कनो तैबो आगोगै हाय बायदि हाफां नरकनो चुबानानि बागै साप्ताक जाक सर इन खिपि सोशल मीडिया वो नंग गोबांमा बर' रावनो हेल्प खायखा चुबाखा आबो जों न्यूज़पेपर रगो बन्नुखा मीडिया न्यूज़ बन्नुखा ओंखाय सर ओ जे बर'नो हेल्प खायनानि जे नंग चलन शुरू खायखा अब ओ वानसुक मं बर'नि फायखा सर सोशल मीडिया ते लोको हंकरायनि वानसुक मग कोनो कताल कौकिया PM मोदीनी हाफांग आचुकमानी उन्नीसनी ओलामा तैबो कतरके चंगसाखा चीनी हस्ते चिकन टिया मानी बागे सोशल मीडिया नो जतनी कलाइसेक हनै वानसुगो लोकरकनो डाकते कक तोंथानी सोशल मीडिया तुई डाकतीन हो जोन जागलकनो
semanjago aboni bagai social media no kaham nama abo bai baksa amjatano koijao hasteni naithakmo hukumo mukumo tai beraikiri no kaham caption bai social media bo teibo pir bai di obo Tripurani youth generation ni bagai kaham angnai Sir chungno go je kami am chairogo kabang ma jaga o no teiman thogya kai teiman thora rana ni bagai chini hafang tamo wanshok abor no te kisa shadi sir PM Shri Narendra Bhai Modi ji jatani nabo tei tumnani bagai Jal Jeevan Mission tei 2019 bisio o afri changmani o yafrino lamsugoi chini hafang samungkhai tongo Atal Jaldhara Mission tei 2022 bisingni bisingo nanjaknai tei soboitong abonno chini naharmo tabuk ni bagai taini tanker by supply razai gai tango haifano kebo toimang thogia ong tangkhe DWS eba luku ojama no janok jagnai Sir paitha kok sang mongno na sangna mu sangana je 2023 ni chongbari tabuk agogi phaika kabangma kok rokbo kasana chengkha je tabuk ni hafang next chongbari wo bo alliance by gadalnai tai o hafang ta oise da phaino phaya akok rok kasawi tongkha hangke abono tei nang tamwan suk sir opoila kono hafang transparency by agogoi phaika tai samo khaibatongo borokrok nailai tango chini samu angkha furjak jayani khapangni lukro chini hapangni samu naino voter nai tei chini hafangno tei baisa haifenai Aw khajani takhok bukhuk song jeng jotono chini manganang montri okra be kok salai kabangma kok rok saimangkha khaklayo phainai sal rogo bocheng o jora o shape manana hanai chini kok salai ma pandawo asik jora tikhlaiei phaimani bagai chini manganang montri okra no bele bele khena hambai janago narok jotono bo hambai janago jengbai baksa tongban bagai Norok jotono kaham tongbai di hambai nono ba hambai sir